بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah mga palangwan na agama Islam, yari na isab kami imalupkan yo ha tempat mulia ini ha masabihaw nini amoyin dumihil pangadyan ng kato niyo kataan lasa man ti wakto na kapin kato bihayaw nini muna magmaap ka mo on mga tuadlaw yaon long ta na hundong in programa sing kami karna sinaon long ta mga kimangi ding mga muin long ta ha computer mun CPU sabot biya mga wala long ta di na mag-function na yung pabiya mga gantian naman jari halam sintuy adlaw biya wala kita nakapagdihil pangadyan di hatampat mulya ini karna sinamulong ta problema man itiyo sumakawa alhamdulillah pagkabiya mga long ta bagurayaon na rayaw inshallah subhanahu wa ta'ala kanay ni biya mga na late day sab kami biya ni malupkan niyo karna sinamun nayan pa inilong ta biya mga naghidyatul nagbalik sinamun ta programa sing kami so manjari mga palawan ha kamay Islam ding mga wakto man itiyo nakapin biyaon inshallah subhanahu wa ta'ala sa lokay pagtakad-takaran sinamuin long ta waktu pagbubuka sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala maniyyo dimihil ta ni pangadya na paliharan sing kalabihan kahalgaan sinamuin long ta hangpo ay room nakapin-kapin ini hinapusan sinamun bulan Ramadan uno ba ing kahalgaan at tawagan biya ni Nabi sallallahu alaihi wasallam long ta nag-ijtihad sin pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala rihang po ay room ini amun nakapin ini karna yan nagtabihawon pabagian hikatu sin Ramadan hikakauhan tagtuna adlaw ini long tapagpuasa sing kita niyo insyaallah ta'ala haruman ini sumunda kita pagkauhan tag-upat sin pagtarawih sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala so manjari mga palangon hakama Islam bang in Ramadan nasabot sa mulya-mulya bulan atawakan induman niya iba sin adlawan niya mahal ka po Allah subhanahu wa ta'ala na hindi hinapusan ini damikyan ini natanto mahal ka daysab karna na aon kalabihan sa rayaw-rayaw kalabihan sa lagu-lagu kabakan sing kita insyaallah subhanahu wa ta'ala hindi hinapusan hangpo ini karna amo ini in paglumba-lumbaan si mga bariman pagtutuyuan long ta pagpatauran sing karayawan insyaallah subhanahu wa ta'ala amo na inhang po long ta hinapusan sinamon bulan Ramadan ini. So maniyutyo long ta ring mga pangadyan insyaallah subhanahu wa ta'ala paliharan sinamon kalabihan niya ini mga palakon hakama Islam in amon pagdagon asrul awakhir ang po hinapusan ini narihay ni long si mga ulama anna fiha laylatul qadri allati hiya khairun min alf shahr di long nahabulan ini di habulan ini dahil kung diha amuin lang taruman ini ang po hinapusan ini lang si mga ulama na aun halawman niya ini ang bukdom pagtakon siya laylatul qadar amuin dom gyanta allati hiya khairu min alfi shahr lang sin mga sila ulama amuin lang ta indayaw sin ibadat haruman niya yan na labi ring ha amuin hang ibubulan ibadat mahinang mo yung karayawan niya muna mga panahon hakama Islam in long tambok din ha mga subaban ini bilang dihil ni'mat sinallahu ta'ala katu inukatan umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasal sin long tawag to sing kasahabatan in sila na nasusa sila sin long tapag kisah si Nabi sallallahu alaihi wasallam kanila sinamuin long tajimato ang mga kanabihan na kauna lugto nila magibadat salta sin lukay sin sila magibadat sab na nagyatusan tahon in pangawalan sin sila na kauna Nabi Allah Nuh alayhi salam hang ibu tahun nang sing kiyawan siya mga kay man tahon in pagdakwa niya amo yan to in kiyawaita long ta tungod ha mga pangmulan nila mahaba compare pa amon ummo sing kita amon
hinapusan long ta nabi atau kan rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala lapay na yung mga umat niya na bukod na biya sin haba sin pangugulan sin sila na kauna. Nasawiyat doon sila na kauna long ta mahawa in waktu nila mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala karena mahawa in pangumuran nila na angkan na long ta nasabot na siwahat si Nabi sallallahu alaihi wasallam na kasahabatan kisa niya in mga paglugto sin kanabihan na kauna iba si mga umat nila tungod sin pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala mahawa to ni waktu nila nakapag-ibadat pa to na bulalamin. So nasusay nga sahabatan natin niya in kay tayo ini biyaon ho po yung pangumulanta na mutbukal long ta singkarayawan si mga sila nagkauna rin kato pag-iman mataon din kanila nagyatusan tahon nagjihad fi sabilillah nagatuwang iwasin satro long ta amuin na malihara sin aga maywan sin kamuran sin Islam nagyatusan tahon atin niya imato ha mga satro na inlag o singkarayawan si mga sila mon long ta nakauna tungod mag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Naman gali diha ini na amo na inlong tabi mga imiwog yung mga kasahabatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam karna na biyadto ing kalaguan sin karayawan kaya hila mga sila nakauna. Na sampay long ta na in Allah subhanahu wa ta'ala na asupay kita matiwas piyaturon sin Allah ta'ala ri haruman ini. Dang tahbulan ini in pagtagong Lailatul Qadar. Kaya way tadihay na lang na allatiha khayrun min alfi shahr karna in Lailatul Qadar labi long ta malaggo in karayawan bangkaw da kapag ibadat haruman niya dainghang ibubulan amoy din baita sabay kaya baita lang na waman qamaha imanan wa ihtisaban gupira lahu ma taqaddama min dambi isyusyo lang na timindog nagtag-ipon haruman sin Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban karna sin pag-iman pa Allah Ta'ala iwasin huwat siya partong masan dahil Allah Ta'ala sin pag-ibadat niya haruman yan gupira lahu ma taqaddama min dhanbi ay naampun na kaniya inding ha mga nakauna ding ha mga pardusahan niya haway ta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So manjari in duman Lailatul Qadar mga palangon na kami Islam aw sirapetitiyo haway ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihay nilang na annaha laylatun nazala fiha al-Quran. Annaha laylatun nazala fiha al-Quran. Bunal tuod induman yan. Dum lang taruon piyaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran mahamon liya. Hidayatan lil basyariya amin mahinang guide pamando long taaturan bitikan sin mga manusia tungod pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasa'adatan lahum iwani kasanyang nila in Quran mahamon liya piyaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to in lawta kalaguan sin Lailatul Qadar dihay ni piyaturun sin Allah ta'ala in Quran mahamon liya. So manjari kaya baita sin mga ulama long ta pagpaturon ha ini haruman sin Lailatul Qadar fanazala al-Quran jumlatan wahida min al-lawhil mahfuz min al-lawhil mahfuz fi samai sabi'a ila baitil izza fi samai dunya. Kaya baita pagpaturon sin Allah Ta'ala long ta sin Quran mahamon liya piana og sintuhan da bulalamin in Quran mahamon liya jumlatan wahida amin long ta duplak makaminsan da dahil halawhil mahfuz in lawhil mahfuz dito pis samai sabi'a dito amin langit hikapito ila baitil izza pis samai dunya dahil dito hadto pianaog sin Allah Ta'ala duplak makaminsan maun pa baitul izza in baitul izza yaun siya sama'ud dunya atin na langit dunya dahil hapitong lapis langit pianaog in Quran mahamon liya maun pa sama'id dunya ha baitul izza fi Ramadan kaano ini habulan Ramadan amoy din baita sin mga ulama long ta sin pagpanaog sin Quran mahamon liya summa tudi'a nuzulahu mufarrakan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan aidan pag-uwas na magna na in pagpaturon mon kaniya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atin niya long ta nagkakanat-kanat atau kan ayat to ayat pa ayat atin niya bukod na jumla wahida mon pa amon Nabi sallallahu alaihi wasallam habulan Ramadan sa timagda sampay na tambos halong singkawhan tag 2 tahon timuron mon pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuyad to in pagpaturon sin Allah Ta'ala sin Quran mahamon liya mon pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So riha ini long sin mga ulama napaturon sin Allah Ta'ala in Quran mahamon liya haduman sin Lailatul Qadar. So kalaguan
Sinamuin lang taruman yan, karena doon sinallahu ta'ala, napi niya indum yan, pagpaturunan sin Quran mahamulya. Lalu sin mga ulama kaibanan, bukod hadya lang na ba't Quran mahamulya timuron haruman yan, sampai singkatan kutubus samawiyah, amuin kitab, naubing hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, si mga Zabur, si mga long ta Injil, iba si mga Taurat ini, amuin mga kitab napaturon ha mga sila kanabihan karasulan na kauna rin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damikyan ini-inikatan piatuhon sin Allahu ta'ala haruman day sabsin law ta bulan Ramadan di Lailatul Qadar. Amoy din bay takato sin mga ulama insyaallah subhanahu wa ta'ala. So manjari mga panangon ha kama Islam. Law ta damikyan dihay ni annaha lailatul khairun min alf shahr. Kaya bay ta dihay ni induman yan doom bang nakahinang ibadat in tiap-tiap hangkatoring kato niyo sinduman yan in pahala iril sin Allah subhanahu wa ta'ala khairun min alf shahr. Labi marayaw rin sinhang ibubulan in pahala tung masiril sin Allah ta'ala tiap-tiap nakahinang ibadat haruman yan ay roon naka pagbasa Quran, doon naka pagzikir atau akan pagdua atau akan pagqiyamul lail, paglawta tahajjud, iban na sin mga tarawiyan na nabudyan lang ta hamakyamon layl. Apabila kau nakahinang sin mga ginisan ibadat kasabot ini haruman sin Lailatul Qadar kimut ibugdan na sa kaula-ula naka-ibadat kau hang ibubulan lang sin mga ulama lang na hiwahiya tazidu ala 30 wa 80 sana atin niya in equivalent sin timbangan sinamuin lang tang ibubulan magkulang maglawi kawaluan tag 2 tahon nung si mga kaiwanan kawan tag 2 tahun iwan 4 bulan amuyad to intong basiril kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala ay wan kaw nakasambahayang sinduman yan iutang ta sambahayang isya yung sambahayang mo isya haruman yan to sambahayang maghrib na intong bas kay mo biya kaw sa kaula-ula nakasambahayang maghrib alam sin kawalan tag 2 tahon iwan sin 4 bulan. Subhanallah, mga palangon ha kami Islam inlaggo sing karayawan amuin lang tayo sin Allah ta'ala kato niyo diha amuin lang tabang kita nakapag-ibarat haruman sin Lailatul Qadar. Amuyad to imbita kato sin mga sila ulama dahil habayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na arapon induman ini mga palangon ha kami Islam wala kato biyayta tiwila bangko no wala tiwila bangko no amura ko man ang sabot sin hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam nung na doon yan ha waktu long takansal ingkansal ini ron na kahuan tag 1 kahuan tag 2 kahuan tag 5 kahuan tag 7 atau kahuan tag 9 at tinaron haruman gansal pag tumuron atau kan numaog atau jumato in pagtakon Lailatul Qadar diha inilong ta usually amuin magkugdan na sumarawa lang sin nga ulama supaya masiguro mo na ayaw na ka mag-itong hagansal kahantag siya isa kahantag 2 kahantag 5 kahantag 7 kahantag siya mampakaw long ta mag-amal haruman yan so wag na rin mo masiguro wala yan tiartan to sin Allah ta'ala wala tiartan to sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon haruman yan muna lima kusog riwayat ng sin mga ulama natin narito ha kahantag 7 long tabya mga kumugdan in Lailatul Qadar sumakawa wala nagtaakid mga ulama but dito tuod so may ta na parkala ini parkala long taon hikma may ta sin Allah ta'ala tiapok wala tiya ingat kato bangko no ing kajatukan niya sabay ta hasupaya tumaud in ibadat sin tiap-tiap hang katoring kato niyo sabab na maglugto kita magjaga kaniya maghapa kaniya sabab in paghapa bukan niya magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hikataod sin ibadat patuhan Rabbul Alamin karena na bang ikaw lang tabi mga reha mga tao nagmumuhot sing karayawan na di na siya humapa kawantag isa kawantag 2 sa tagnaan niya rin nga pagsursing kawantag isa kasuwangan doon na siya tumagna jagahan niya na lang ta mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala haruman yan sampay na pahinapusan sin Ramadan hasupraya lang ta mauno niya na hasupaya madawhat niya na atau akan longta ipagbak niya na Lailatul Qadar di malipas din kanya insyaallah subhanahu wa ta'ala sab na bela sinari longta yato yung hikma may tasin Allah ta'ala tiapok din hapanghati ta in bangko no longta jumato in Lailatul Qadar
Amo yan to mga panahon ha kama Islam, inding ha mga long takarayawan di arasin Laylatul Qadar, amo inbang ka makahinang ibadat haruman niya, kaulan tagtutahon iwan 4 bulan, intong basiril kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala, uno-uno na ibadat na hinang maharuman yan, amon ibadat siyara sinallahu ta'ala, dahil naman na pagbasto Quran kabalikan ko, pagzikir, pagdua, iwan sin pagkiyamul layl, iwan na sin pagsadak ka mo, long ta, iwan sin pagnasihat mo haruman yan, mangko nakapatuntun, nagdihil ko pangadjian ha mga long ta jamaa mo, at tawakan long ta ha mga tautay manghud mo bang sa muslimin, amay nakahindo ko pag-aga maharuman yan, damikyanin na hinang mo yan, kawalan tagtutahon, iwan 4 bulan ibadat, itong basiril kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyadin na mga palabon ha kama Islam, bangkaw nakaabot, hangpo Ramadan, hakabuhi mo, ito piyawawa ko na, hangpo Ramadan hakabuhi mo, inyabutan mo, pagubos, kaya hapaan mo, indum Laylatul Qadar, sa kahawa-kahawa lang ta maabot in bulan Ramadan. Naibutang tahang po Laylatul Qadar, kaya abutan mo, na kapag ibadat haruman niya, na lipaton maghangpuin, kaulan tagtutahon, bukong badlawi walang gutos tahon, subhanallah. Na inumulta, hajaman diya unini, in kita, hapon pangulan ta. Umat si Nabi Muhammad SAW, kaya wait na mo nariha ini, lang si Nabi A'maru ummati, in pangumulan sin umat ko, mabay na 60 wa 70 haot dalang sin Nabi sallallahu sin kanuman iwan sin kapituan kalamay tajawaz kulang datuod in magpakaliw ring hakapituan kulang datuod ding hakapituan lang tay magpakaliw in kamamuhan haot da sin kanuman iwan kapituan in pamumulan sin kita na sa basin nagbibisara at napaksa dakula nakatiwas kaw yaka umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoy inlong ta yari sin Allah Ta'ala piyana og in long ta pakaradyaan sa lagbo-lagbo amonin dunong Laylatul Qadar bangkaw nakapagtagipod halaman niya lipat ng lipat in lagbo sin ibadat niya at inya bangkaw nakahinang kabalikan ko hangpo Laylatul Qadar nakapag-ibadat yan 803 tahon palawi sa kaula-ula nakapagtag-ipon ka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala natin na minsan pahapon pangumulan mo na advance ka o haibadat ka na pialagbo sin Allah subhanahu wa ta'ala yung karayawan labi luwa di haruman sin Laylatul Qadar hangkan na mga panahon na kama Islam na ayaw kita long tamang lupasin waktu ta ayaw long ta amoy indulan inkaru ta amon may nang sa babandi kita minsan makatindog sinduman yan magibadat po Allah subhanahu wa ta'ala inidihilan ta waktu mga panahon kama Islam biasin ari di ta kaingat-ingatan long ta in Ramadan habiyayon alhamdulillah nakaabot kita ha Ramadan yari kato long ta in Ramadan habiyayon balug-balukan in pamaranan sa long ta halong kita kusog alhamdulillah iban kahayang sin pamaranan kahayang sin hal amo in long ta luhaya himinang sinibarat po Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw talukpason ini at inya suway tayo ni pagtuyuan o salon tayo waktu ta magibarat po Allah subhanahu wa ta'ala karena na jajakpatan sin umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naman ko nakaabot kauhaan Ramadan kati ko kauhaan Ramadan kauhaan Laylatul Qadar nakapag-ibarat ka po Allah Ta'ala in 800 katluan tahun times 2 dili pa tun magdua labihang ibo tahun masya Allah kaluhan mo pa in ummul sin Nabi Lano alaihi salam long ta na kalamangan mo pa in mga sila nakauna at tungod pag-ibarat po Allah Subhanahu wa Ta'ala hangkan na aunay mga kanabihan na nakahuna-una sila magmayan sila mahinang umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sinamon dirihilan sin Allah Ta'ala mon biyaha ini laggo sin karayawan tutong basaniril sin Allah subhanahu wa ta'ala ha umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangkan na hawak tu piaturonin ayat ini nagduyab-duyab nagkugkuyag in kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sinamuin long ta dirihilan dakula sin Allah Ta'ala karayawan haruman ini atau ha ayat na sabot ini sin batoy makaapas na sila ha mga sila umat na kauna tungkol pag-ibadat karena nalipat ng lipat kiyakan sila nagmasukur pa Allah Ta'ala long ta sinamuin pagturun sin ayat ini biyata sin Allah Ta'ala Laylatul Qadari khayru min alfi shahr indum long na Laylatul Qadar labi marayaw labi mahal ka dong ha ibadat hang ibubulan sin mga sila na kauna subhanallah mga palawon na agama Islam hangkan na ayaw tuod kita manglupas sin waktu ta ini kataan magkakunahan pag-iman makusog iwan pagkasabar iwan kabawa po Allah subhanahu wa ta'ala karena na magsandal kita long takaro
sinduman. Sa inshallah subhanahu wa ta'ala, long ta na katilusahan tarabang ta tilusahan. Inshallah mga palangwan na kama Islam, asal da isab na long ta makatug da kita puas niya at tawagan nung tasin adlaw kita ba matug na indom ini long ta na ilil ta na ba in waktu ta inshallah subhanahu wa ta'ala hanggan na mga long ta sila masub magkita TV na mga sarapat ando dihang po ay room sin Ramadan ini wala niyo na long ta na pong sin panagnaan imbunal niya na usadto bang paamuhon na panagnaan pa pagsun sin Ramadan na mga dapat ayun nakita long ta umukab si mga TV tan kimita si mga indaginis kikitaon amon parkala di ray kasong sin pag-iman ta po Allah subhanahu wa ta'ala nawang sa pamagyan mga wala takyatahanan ning panagnaan magpakakita da kita ando mga panahon na mga Islam amon dihang po ayrom hinapusan ini bangsaon dapat ando pa di hadion ten TV tayan ayo na kita magbuhi na muna kaluwang sa pamalong tino kabunta mo in channel sin mga long ta sila amoy magnasihat ha mga TV yan mga media na yan pinindawal Islam sa alhamdulillah rabbil alamin na inikatan long ta na karyawan da kula pangadjian da kula dual man kori umukab ang pakori makabak pangadjian karna na kabalikan ko na magsubikanti na hadjeng kaguruhan sing kita niyo magdihil patumtum diha tampat mulya ini paliharan sin pag-agama kasahan sin pag-agama sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. So mga palangon ha may sambira pa duwang sing lalatul kadar ni kiwaita si mga ulama law na wa anna al malaika tanzilu fiha bil khair wal baraka war rahmah subhanallah di haruman ini in kay malaikatan sinallahu subhanahu wa ta'ala tumurun numaog maun haruman yan nagdara karayawan subhanallah wal baraka war rahmah iban barakat sarta iban rahmah ding Allah subhanahu wa ta'ala. So yung kamalaikatan sinallahu ta'ala haruman sin Lailatul Qadar tumurun mari pababaw sin gumi in banus nila tuput tunggalin Allah ta'ala makaingat sin banus nila hamok baita nagdirigpit no ng kamalaikatan sin banus numaog mari pababaw sin gumi sumakop kumita sin pamayhuan sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuyin nagibadat haruman niya subhanallah makuyag ima kamalaikatan mag-volunteer mari magad long ta mari palawman sin dunya ini pababaw sin gumi miyamagad in nakura nila Jibril alayhi salam haruman sin Lailatul Qadar mari sila pababaw sin gumi in banus nila kabalikan kuri masay puwa tuput tunggalin Allah ta'ala magkaingat sin banus nila hakaiwanan nagmana sin amun qadar nung naadayik atin na nagigipit nagdirigpit in sa kaula-ula in kamalaikatan numaog mari palawman sin gumi ini nagdirigpit in banus nila waybihan banus makuyag umatod sin pamayhuan sin mga ipon sin Allah ta'ala nagtatag ipon haruman niya nagbawas sa Quran nagjijikir iwan sin mga longta nagsusudod nagruruko po Allah subhanahu wa ta'ala kuyakan sila umatod ha mga ipon sin Allah ta'ala sampay longta report nila pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinang sin kita niyo inshallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan mamayin kita niyo sin Allah sin kamalaikatan amuin longta kasaksian haruman ini haruman sin Lailatul Qadar nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin long tamisan di report pa Allah ta'ala lamin Allah ta'ala makaingat sin halsing kita niyo amuin long ta nagtag-ipon patuhan na bula namin amuin nagsangsa long tayusan in waktu nagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala lang ka ikhlas patuhan na bula namin so amuin timbayta sin mga ulama habayta sin Allah ta'ala hasuratul long ta qadar kaya bay tadihay ni long na anna malaika tanzilu fiha bil khair wal baraka wal rahma in ka malaikatan numaog dun haruman yan nagdara karayawan nagdara barakat iwan rahma ulong ning hadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala amo yan mga panahon ha agama Islam in long takalagguan sin Lailatul Qadar wa annaha salamun likasatis salama fiha min al iqab wal adab bima yaqumu bihi al-'abdu ta'atan lillahi ta'ala. Demikian lang na induman yan Lailatul Qadar na kasadahitraan likasatis salama fiha min al-iqab wa ibihan banus lang tagkasalamatan kasadahitraan daing ha parsiksaan iwan azab sin Allah subhanahu wa ta'ala bima yaqumu bihi al-'abdi daing ha mo ilong tapaglugto pagtag-ipon haruman yan sin mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala
ta'atan lillahi tabaraka wa ta'ala karna pagtaat haraakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yadto mga panangwan ha agama Islam in nasabot kato sin mga ulama taliharan sin kalagguan sin Lailatul Qadar sampay in kalagguan niya riha ini kaya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Isyusyulong na inakapagtag-ipon tinindog haruman sin Lailatul Qadar karna pag-iman iban sin huwat-huwat niya atong basin Allah subhanahu wa ta'ala dirihilan kaniya hapaglugto niya pagtag-ipon patuhan niya Rabbul Alamin ha mga pagtag-ipon siya sin Allah ta'ala biya na sin pagtahajjud magqiyamul layl iwan na sin pagbasa Quran long ta pagsadaka in pagzikir iwan pangindo apa Allah subhanahu wa ta'ala inyad tukatan hikaampon sin pardosahan sin kita insyaallah subhanahu wa ta'ala amoin nakauna lang tanahin ang sin kita in hadis ka riwayat ni Bukhari iwan hi Muslim. So manjari mga palagwan nga agama Islam in long ta duman ini dia din bahaka sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nag-ibadat haruman ini at tawag yan in taw kasi si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam karna in siya nasuntuan sin kita niyo hapag tag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya in bilang long tauupihan sa singuran sing kita niyo taliharan sin pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala bang kita mabaya magtaat pa Allah ta'ala na umuro kita halimpa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangbiyariin siya nagtaat pa Allah mangbiyariin siya long tahiminang sin parda akan sin Allah ta'ala nagpatindog sin pagtaat patuhan Rabbul Alamin amoy din upihan ta kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karna in siya piara sin Allah ta'ala maripabawasin dunya bilang upihan susuntuan sing kita niyo paliharan pagtag-ipon patuhan Rabbul Alamin siya in mahinang nato suntuan hangkan na ayaw kita himinang sin parkala bukon biya sin kakahinang nahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karna bangkaw nagtag-ipon pa Allah ta'ala nagmukhalif simulang hamin kakahinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam na iniyan tanto rejekon di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala samsa tahadja nag-ibadat wayon na mahasil ta karayawan hadar sin Allah ta'ala karna nawala kita nagtaat pa Allah ta'ala salta nagtaat para sulpiara niya amuin mahinang suntuan ta hapag ibadat patuhan o Rabbul Alamin amuyad to mga panahon ha kamay Islam. So manjari ingaton ta kuno mangbiyadiin baha in Nabi sallallahu alaihi wasallam nag-ibadat haruman sin Lailatul Qadar at tawakan haruman amuin hangpo hinapusan ay ron sin bulan Ramadan. So kaya ba sin mga ulama law na anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sabon nato ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yajtahid bil amali salih fiha akthar min ghayriha in kaulan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajtahid bil amali salih atin niya naglugto siya naglugto to siya nagsangsa nag-amal salih nagpataw sin kakahinang marayaw fiha doon halaw man yan amundo mahangpo hinapusan ini akthar min gayriha labi intaud sin lugto niya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala labi rin haamuin long ta duman atawakan iadlawan atawakan bulan duwaing din haamun nasabot long ta hangpo hinapusan ay ruman ini amuyan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya waita in Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-layl hatta yatafarrata qadamahu in kaunan niya tinog siya mag-ibadat pa Allah ta sinduman sin Ramadan sampai manghuwag mag-crack in sikin niya yaon long ta sintuyo niya magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala akong ni magtug sumudyo drumo ko pa Allah subhanahu wa ta'ala magpanghuwag laong kailo in siki sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mag-crack laong sin mga ulama in siki niya hapag tag-iponan pa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa bukwakto nagkasubo in asawa ni Aisha radallahu anha pagkitaan niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na hadpin siki ng huwag na sampai pagkumpit na biya mamahagpay na ipanghati niya in Rasulullah long tabya pagbati niya yan nakasikmo siya pasiki si Nabi sallam pagkitaan niya mahagpay siki kiblaan sa ipanghati niya mga in Rasulullah niyo plus na dunya manjari pagkitaan niya nagtatahajjud long ta nagkiqiyamul layl nagtatag-ipon po Allah subhanahu wa ta'ala sampai nakaasuwo siya long na limatas na hada ya Rasulullah ya ko Rasul sin Allah ta'ala may tanawalaw na biya na hayan tuuli na muin long ta kaagi mo magtag-ipon pa Allah ta'ala biya na hayan in long ta jumatukay mo nagpanghuwag ng mga sikim mo nagcrack ng sikim mo sin bukong galong na in Allah subhanahu wa ta'ala
kad gafarallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya ampun na sinallahu ta'ala kay min pardosahan mo si da lang tanahinang mo na iwan sin wala pa. Nakauna iwan sin nakahuli inyadto ya ampun na sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sa may tapabya na in kusob mo yan magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala kung di na ka magtuog nakaasuwi na Aisha radallahu anha. Unin sambal si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang na afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ya Aisha, may di ba ako mabaya mahinang na mga ipon sintuhan na bulalamin amoy in masub iwan makuyag magmasukur patuhan na bulalamin si mga nikmat karihil niya kako in sa kaula-ula in paglugto si Nabi sallallahu alaihi wasallam pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala inadto mga palangon ha kama Islam binang pagpasukur niya patuhan niya rabul alamin sin ni'mat dihal kana sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin lang ta ni'mat pag nabi namikan ni'mat ka Islam amuin napi siya sin Allah subhanahu wa ta'ala ring ha mga lang ta iwahan manusia bilang hinapusan rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala piara marikato mamando isin agama Islam hakato niyo katan. So amoyan ting hinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajtahid bil amali salih fiha akthar min ghairiha maglugto siya mag-amal ibadat haruman yan labi ring ha paglugto niya kay wanandum amoin long ta puas ding hangpo ayrom nasabot ini sin hangpo ayrom sin Ramadan. Kaya baita sin long ta Aisha radhiyallahu anha habaita niya long na long ta fi sahih Muslim in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakana yuhiha bil qira'ah buhiun niya induman yan duman sin hangpo ayrom ini hangpo ayrom long ta hiroman ini hang ikaruhan tag upat na nagtag na kita sinamong kahuan tag isayad to atin Nabi sallallahu alaihi wasallam magtagna siya hagkawantang isa ini doon na siya long ta mag-ijtihad maglugto magpataw sin ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala sampay pahinapusan. So kaya baita long na yuhiha bil qira'ah buhion nindum yan bil qira'ah sin pagbasa Quran na hamulya magbasa sa Quran haruman yan hangpo amon ayro hinapusan sin bulang Ramadan bang siya biya mga hapusan magbasa Quran lumaton siya parang ibadat isab wa dhikr magjikir siya po Allah subhanahu wa ta'ala sin katan jijikiran panglago po Allah subhanahu wa ta'ala amin mamong siya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar magtahlil la ilaha illallah iwan na sing kaiwanan pajijikiran patuhan na bulalamin subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi katan na lang tajijikiran amoy nasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoy yan din paghinangon niya bang siya hapuson magbasa Quran laulon lumaton na isab siya madtupa amoyin magzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala karna indom yan buhion niya sin pag-ibadat patuhan rabbul alamin hati sin buhion di niya natukan sampay na hadya maabot long tahi pagsasahur wasala demikian bang siya sa pamabi mga laulon magzikir na minda na isab siya wasala magsambahayang siya tahajjud magqiyamul lail magpataod sin tindog niya haruman yan magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala masna dua-dua in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala haruman yan atin niya puas-puas 2 rakaat sumalam siya gumanap na isab siya ang pasumalam gumanap na isab 2 rakaat biyan na jihad to lang ta magpataon sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala wa du'a demikian pagpuas yan to mangindua na isab siya mangsupama siya hapuson na hapag sambahayang ihinangon niya mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala sin mga ruwa amuin lang ta mapatot duahon pangayon pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga ruwa piyang hindo niya kana Aisha radhiyallahu anha haruman ini amuin lang tahang po hinapusan ay rum ina Aisha radhiyallahu anha nagkaasubo ya Rasulullah unsa rew dua panginduahon ko amuin lang tahang po hinapusan ay rum sin Ramadan ini na inhino kana si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam papataura lang na in panginduaan mo sin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni imana niya o Tuhan ko Tuhan mangangampun magmamaap ando kasuwan may magmaap kasuwan may magampun fa'fu anni na ampun ato ko ya Allah amoy din pagbalik-balikan mo hadjap yang hindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asawa niya ya Aisha radhiyallahu anha amoy in long tali mga ruwaa amoy in masyhur yang hindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asawa niya pilihan hi Aisha radhiyallahu anha daram niya to pagbalik-balikan si Aisha radhiyallahu anha in du'a Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni sa kaula-ula long tali mga ruwaa sa rayaw-rayaw amo na du'a ini karna
intaod sin dua hikahindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mon paasawan niya na amo iniin long tagyaitan niya din mga sarerew duahon panginduahon sin kita haruman ini insyaallah subhanahu wa taala na bilang pangikot long tahanay nang sin mga sila nakauna hapag iman din kato ano na hinamuntayad to mangindua kita po Allah subhanahu wa ta'ala bangin sila maghajat sin dua ini sin in sila masuok po Allah ta'ala magusogin pag-iman po Allah tarin kato karena in sila long tamo na muna na isa asawa si Nabi Muhammad sallam ummul mu'minin ina singkatan bariman mang sila maghajat sin dua ini Allahumma innaka apuun tuhibul afwa fa'fu anni sin in sila sa suok-suok na po Allah subhanahu wa ta'ala karena in masa nila masa patahunan sa rayaw-rayaw bukon biasin masa nato bihayaw nini lang tayo na kita hamasa amuin way nabihan tao sing kapit na pitnahan amuin kulang daring ha mga ipon sin Allah ta'ala in nagtataparro sarta amuin lang tamataw kasi magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala so bangin sila maghajat sin dua ini labing kita niya maghajat mga palangon na kama Islam so labi na to pataurun in dua na to sin dua biha ini pataud sin dua iwan ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala amurad din kaunahan ta mga palangon na kama Islam mang kita mangindua pa Allah ta'ala amin hadirin pangatayan ta din ha mga amun hajatun ta pangayon patuhan ta bulalamin ayaw kita amuin naliligap pa pagdua pa Allah subhanahu wa ta'ala karena na in pangatayan naligap haamuin lang ta ibadat hihinan niya na mahinang pagsababan ika-reject sin ibadat niya di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala labi luwa mangita mangindua patuhan ta bulalamin sa kaula-ula in hajatun mo pangayon buwa din habigi pangatayan mo in pangayo mo patuhan mo rabbul alamin mo kuna jaharuhul dila wayron yan makatin pangatayan so ay din habigi jantong mga palangon na kamaista mga yu kaampunan po Allah subhanahu wa ta'ala muna rin hawabranta lapay na nakasawata maun palong ta kampung ta mayo masuok iwan na sin mga bangsa muslimin long ta ha katilingkal alam sibo dabuhi din kanila iwan wapat na kanila na lapayon ta panginduahan po Allah subhanahu wa ta'ala karena amurayad to ni katawang ta long ta mga rutemang hudta bariman in panginduaan ta po Allah subhanahu wa ta'ala mamurmurahan ampunon ingitan yukatan harwa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat o ya Allah ando ampuna in mga bariman si woda usog iwan babae iwan si mga muslim usog iwan babae al-ahya'i minhum al-amwat sibo da buhi pa rin kanila si mga nawawapat na ano ya Allah ampun natuod kami kataan amo yad to in sarew-rew long ta pangindua po Allah subhanahu wa ta'ala amo in long ta ayaw kita magkuripot sin pagdua amo long ta solohon ta hadjabarantan hadyan pangayuan ta na so kita malasa pagkahita bariman nabiluwa long ta anak asawata imising kaw kampung ta iwan si mga long ta tayo manghud ta muslim usog babae inad to pa yung ta pangindua po Allah subhanahu wa ta'ala kada in nabi na maita naswita kalasahan in pagkahita bariman pagkahita muslim biya rasab sinda sa simbaranta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi law si Nabi sallallahu alaihi wasallam di masampurna in pag-iman sinabuk din kaniyo hingga suway na kalasahan in tayo manghud na bariman biya day sab sinda sa niya di sa niya hagin hawawaran niya amo yan to in advice kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narita na siya karihilan long ta sadaka pasal sin long ta na in kita barhajat day sab na ando misan na kumandua ala payon ta sila mga panahon ha kama Islam karnen ini din hamara akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hikasuwong sin karayawan ta sarta hikadawhat ta sin rahmat iwan rida sin Allah subhanahu wa ta'ala so amoyad to mga panahon ha kama Islam in magkahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumas sahur pag-uwos long sin mga ulama ang pasya magsahur meaning day hapanagnaan sampai pahinapusan nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala magbasa Quran magzikir magsambahayang magdua humudong hadya siya bang maabutin waktu hipag sa sahur amo yadto in kaaunan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu buhi pa siya in lugto niya in tilusan niya mag-ibadat patuhan na bulalamin mga palangon na kama Islam biya na sin aki in siya iampun na sin Allah ta'ala in pardusahan niya nakauniwan nakahuli sa biya pahad din lugto sin pagtag-ipon niya in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanang kita na kumapot kita sipog mga panahon na kama Islam ando wayron pa rin kato niyo kya promisan sin Allah ta'ala wat yampun in pardusahan na to nakauniwan nakahuli bang in Nabi sallallahu alaihi wasallam amo in long ta kya promisan sin Allah ta'ala yampun in pardusahan niya sabi apatuhan kusog niya in kansang na mag-ibadat patuhan na bulalamin na suway gaman in kita magpalabi kita sa meta na wala kita long ta
Kaya janjian sinallahu ta'ala wat naampun ng paldo santa. So magpataod kita niyo mga panahon haram Islam, sin pag-istighfar, pangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, labi dawa haruman sin Lailatul Qadar, karena indom yan dum mahabarakat, dum nagdara barakat, dum lang tasarayaw-rayaw, iwan dum nagdara rahmat ding hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ando ayaw kita to magbati laol, magpa-ikhlas patuhan rabbul alamin sa pag-ibadat kaniya, pukawon ta in mga lang ta ahlita, iwan na si mga kakasita long ta haruman yan, amun ayaw ta pasaran sila, amun long ta haluk-halukan abutan sin Lailatul Qadar, karna na uno-unoin abutan sin mga kamalaikatan tumuron mariharuman yan, bang ingkaunan mo long ta haluk-halukan kau himahagong kau, mahagong pa in long ta pagtug mo rin sin hagong sinaritikpan, na amor sabiad to i-report sin mga kamalaikatan pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ikaw iabutan niya haruman yan na natutog, nagkahakok, na atin niya ayaw kita mabaya, abutan bihayad to i-report pahadarat sin Allah ta'ala. Mga panahon na kami Islam, na maningkat, amuin iabutan kita, sing kamalaikatan na yaong kita, subhanallah, naguruko, nagsusudod patuhan rabbul alamin sin tungaan do, nagbabasa Quran, nagdizikir patuhan rabbul alamin, amuin ika-report kita sin kamalaikatan hadarat sin Allah ta'ala, dahil mga taulong tanagulog to sinduman niya nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyan to mga palangwan na kamay Islam, na kabalikan ko ando, ayaw na kita magkita si mga ka-TV-TVhan yan, pag internet, pag Facebook yan si parkala long ta amuin bukon da kaunahan. Ara po ni sabang so pamin pag-ugulam ta sin Facebook yan long ta parkala, pangadya ni magkawata, biya si mga long ta ni Daulos tambay na siyatsing kami na live yan ha mga Facebook. Mangka movie ang mga long ta kimita, yan, live na Facebook, amon mga sila wayron cable, long ta bukon sila nakakuha na Sky Cable, na di nyo kami kakita na screen, long ta TV niyo, na yan in Facebook, inshallah subhanahu wa ta'ala, live din sa Bendon. Sa sumagawa, bang in pag-ukab ta sin Facebook, long ta in aturon ta parkala, bukon hikasong sin pag-iman pa Allah ta'ala, ando na hundong na yan at tawakan na ayaw na kita long talabiluga di habulan Ramadan, yarihang po hinapusan sinamon long tayo sin Ramadan, na mag-live na abag kita biya sin sambat mga palangon ha kamay Islam, kamanghuran kaanakan, ayaw na kita long tahiminang si mga parkala mo hindi kasong sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakawalikan kung mang isab long tayo kitaon mo long ta pag-internet mo padiharan ni kasong sin pag-iman, biya mga long ta mag-research kaw sin parkala tungod kasahan si pag-agama, na labiad tumarayaw mga panahon na kami Islam, sumagawa bang parkala amon long ta magkita sin parkala amuin gamayan hikakuhila na sinamuin long ta pag-iman ta patuhan rabbul alamin, ando na hundong ta mga panahon na kami Islam, karna na di tayan hika sanyang di hadun niya labiloba di hika sanyang hadlaw na amura in pag-ibadat matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, in long ta amoy in ikasan yang singkatan nyo di hadun niya labilo bahad law kana insyaallah subhanahu wa ta'ala mga palangkuan ha kama Islam. So namikyan kaya baita in Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashru in kaya baita diha ini munaton in kaunan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kaunan niya apabila lang na sumod na inhangpo ini at inhangpo ay rum hinapusan simulan Ramadan, syadda mi'zarah, pahuguton niya na yung panapis niya, hugutan niya na yung gungutan niya, ba mga sinturon na pahuguton niya na yung sinturon niya. Amay din baita long ta sin mga sila nakasakop ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syadda mi'zarahu, unin maksud sin long da syadda mi'zarahu, long sin mga ulama in maksud dihay ni i'tadalan nisa liyatafarraga lil ibadah. Artinya pahuguton niya ng panapis niya, ingungutan niya, hugutan niya na maksud diha ini lumayo na siya rin hama kaasawahan niya. Hang po ay rumi ini hati na rin na siya sumuok sinamon pagsuok kabyaksahan sindua magtiaon sinang po ay rumi ini liyatafarraga lil ibadah hasupaya long ta amuin mahambuok niya in wakto niya pamag-ibadat na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to in paghinangon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksud lang ta sinamuin syadda mi'jarahu, pagpahuguton niya in panapis niya haruman hang po ay rom ini sinbulan Ramadan. Amuyad to in kiyaway tagato sin kasahabatan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin lang takan hantang kakahinang si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha maabutin hang po ay rom ini. Namikyan wa ahya laylahu, buhion niya induman yan. Buhion niya induman yan. Hati simbuhion induman yan. Mga palangan ha kama Islam, fakana yakumul layali al-ashar.
Atin niya, in kaunan niya, timindog siya sin mga ruman yan, hangpo ay rum yan, magtag-ipon po Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yanamu fiha, di na siya magtuog, doon haluman yan. Di na pagtugan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, buhion niya na, sin buhion, way na. Wayroon pagtug, haruman yan, mag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Yan to yung kawaita kato sin mga ulama, long the explanation sin hadis, amon wa ahya laylahu, amon buhion niya induman, sin amon long tahang po hinapusan sin Ramadan. Wa ay kada ahlahu, damikyan pukawon niya. Pukawon niya, wation niya in family niya. Subhanallah. Kita niyo mga palangon na kama Islam, in Nabi nato Muhammad sallallahu Rasul siya sin Allah Ta'ala, kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumakawa, minsan pa siya Rasul sin Allah Ta'ala, bang ingkaunan sin anak asawan niya, di mag-ibadat diya kaniya, na way runda, longta, di niya ramatabang hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda niya na in siya, ingkaunan niya, ba't yun niya na nakasawa niya? Papagtag-ipunan po Allah Ta'ala. So, na, di yan tulong to saukat na kao asawa sin Rasul atau anak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ba't hatin niya misan ka magtugtog na hadjas sa dalong na inama ko Rasul da, in bana ko Rasul da, na majamin niya sa na kudi mga panahon na kami Islam, suway sama-sama magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. So nakita niyo na ini Rasul sin Allah Ta'ala, laong tabang paamuhon diri lang sin Allah Ta'ala kapatut makasyafaat, sumakawa in siya minsan pabihad to na buho bation niya ra in mga anak asawa niya, ahli niya. Pukawon niya sindumang po hinapusan ini, papagtag-ipunon po Allah subhanahu wa ta'ala, supaya sama-sama sila magtaat po Allah ta'ala, sama-sama long tamakasud palam kalidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan magsama-sama ra isab, maghula halom sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala, nag-aagad-agad, naglulundang panon iwan sin anak asawa nila. Subhanallah. Mga palangon hakam na Islam, amo yadto naman kita magkasimala sa hagin hawabaran ta mabot na pa anak asawa ta ando na hinangon ti maparkala ini ayo tapasaran long ta amuin kita na hadya mag-ibadat inanak asawa tapasaran ta amo hindi tabation papag-ibadaton da dakato karna na matiwas sila mga panahon ha Islam, karna banging kaunan mo makasimala sa pamilya mo, ahli mo, diya sila sa mo pabaran mo na ayo mo siya tiwas sa sinhinang marayaw ando da ka siya maghinang marayaw, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, supaya in pag-unay-unay niyo bukod na darihadon niya, in paghambuok niyo bukod na darihadon niya, dagpagpaadlaw ka na at in paghambuok kasi mga sila launta family nagtag-ipon sama-sama pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahambok na sila dito hadarat sin Allah ta'ala insyaallah ta'ala. Apal man sinto rabbul alamin, walladina amanu, amuin mga sila bariman, wattaba'athum zurriyatahum bil iman, salta miyakad kanila nyurol imupi kanila in amun family nila hapag iman di adasab kanila amo pagkain nakasimu da biya sinamon iman sinamon lang ta amun nagdararungan din kanila minsan hindi makasibu makaurol-urol hadja lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, alhaqna bihim zurriyatahum didto adlaw akhirat, paurolon na mo ra in family nila, papaghambukon na mo sila didto halom sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala, magsama-sama katan insyaallah. Mga palangon ha kama Islam, amuyad to mga palangon ha kama Islam in long taring ha mga maniuti wasihat kawasihat sing kami kato niyo katan paliharan sing kalagguan sin duman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kabalikan ko ando magtag-ipon kita ni po Allah subhanahu wa ta'ala labi lubah ruman ini ayo manglupas sin waktu ta sama-sama kita ni magtag-ipon po Allah ta'ala, anak asawa ta dahon ta iwan sing kampung ta iwan na sin bangsa muslimin mangon sa rapat ando pukawon ta sila, himation ta sila, laway ng hawasihat, laway ng hapagpatumtum tungod pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan mga palangon na kama Islam, mamayang kita niyo sin Allah ta'ala, busan na mayan pangumulan, amin mausal na to yung pangumulan, magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sawab sa rayaw-rayaw long tatao pihawa inumul niya amo na in nausalin pangumulan hinang marayaw nasangingi mano siya amuin himaway inumul sa inhinang bukon marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsabihan to mga panahon hakamay sambaha in waktu tabi at agbos miabot na mura-murahan na sadya bang mayang kita niyo sin Allah ta'ala tawfikan pahinang marayaw, tawfikan paparkala ikadawhat ta sin rida iban rasan niya kato niyo katan iban kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palangon na kami Islam, mamaid na kami hadapan kasilasa. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.